Assalamu alaikum. Яқа зебраға тұрып тұрсыз, сізге шақырып сізге штраф жаздырып қойдық. Мен Азғот, вызгот, шақырып келіп отырғансыз айтып. Үтіп тұралы. Үтіп тұралы. Жоқ, сізде бияқта прасковый машкар іштеп етіп ғой. Жоқ, ғана іштегені. Бардық фиксация бар, біздетші. Келе, штраф түздіріп қойылы, атыңыз кім? Қайрат. Бар у удостоверениеңіз? Азыр еле. Ескертіп кеткен біз бұл машинаға. Şu тротуарға тоқтап алып тұрсыңар депші. Бияқта жол берейін деген ой жоқ ұқсайды. Азыр қара машина. Азыр біз 102 қызметіне çalып ГАИ шақыртамыз, потому что өзіңер жол ережені жақсы білгендейлі. Оғыл 5 метр жетпей тұрыш керек та. Бұл жерде, бұл жерден 1 метрге жетпейді дағы жыч. ГАИ шақыралы. Достар, біз үші нарындабыз. Азыр şu машина қандай чара көреді, көрелі азыр. Аздай қызметкерлерден шалсаңыз келет ауыз еді да. Нарын су ұшатауыз. Алло. Оғатам. Құдайға шүр. Ава. Не oldu böyle? Бияққа ГОУ-дың алдына шақырды келек. Бияқта бір машина нарушенияда тұрады. Ошоға мыйзам чегінде протокол толтырып беріп қойылачы депші. Düşündüm, atmam. Ya. Atmam. Все, күтөт olsun. Gel at çatın. Zebra. Жылда мұндай. Buna bir hafta getirdik. Bakayım 1 minutqa. Поворот 100 кеткен үшін дағы бір штраф болады азыр. Поворотта 100 қалды. Я. Поворотта 100 кетті. Дағы бір штраф азыр. Салам алейкум байке. Мен аттым ұрыс келді. Азыр маяқта ГОУ-дың 102 служебный машинасы. Бізде видео фиксация бар. Пешоходқа негізі жол ережесі бойынша 5 метр жетпей тоқтауш керек болчу да. Бияқта ошо бізде видео фиксация бар. 1 метрге жетпеген эле тоқтап алып тұр да. Азыр мен сіздерге көрсөтүп берем. Көрсөтүп беребиз азыр. Толтурдуч. Машина мол жерге тоқтап алған. Прям мол жерде тұрған. Мол жердечи. Ал көңілік. Сіздің атыңыз кім? Сізбен танышып қой алайық, Нарымбекұлы Адлет. Я. Нарымбекұлы Адлет. Азыр бүгін чын эле сіз қызмат қыласыз бы же? Бүгін көрсөм болот. Ошо стакатсаңыз беріп қой, карточка пастаңыз да. Ана поворот күйгізбей, бұрылып кеткенге қанша сом штраф бар? 123 1 чайсеки. Напарник протоколына кетіп қалды. Көрсөтүп бересизби? Мындай да экен, мен айдоочулук куәлүгүмдү үйгө унутуп калган болсом, канча сом штраф болот? Үйгө унутуп калсаңыз 1000 сом болот. 122 чайсеки. Досумдун машинасына унутуп кала турган болсомчу? Айырмасы жок. Ана ошондой эле сиздер документиңерди жаныбарга салып жүрбөйсүзөрбү? Болду, азыр алып келем. Документ ал деген стакатса азыр барып туруп, чалып коюңуз, азыр облгай ошо жазып берди белеби аны коюп? Бар, сизге көрсөтүп берем баарын. Стакатын алып келгенде көрсөтүп берели. Стакатсаны, Бүгүн алып келет да. Бүгүн алып келет азыр. Салбадым ба? Азыр видеону сизге көрсөтүп беребиз. Биринчиси могу жерде турган. Могу жердечи, встречкада могу жерде турган. Экинчиси ар жактан бери 2 штраф болот. Анан поворот бербей айдап кетти, 3 штраф болот. Инспектор, дагы бир штраф болду.
Дагы солго поворот включать этпей, дагы чыгып кетти. Аздап кетер. Ошондо 3. Ошондо гана 1, 2, 3, 4 протокол. Канча убакытта келет? Инспектор. Мен айта алмайм азыр. Жа азыр канча убакытта келип сиз протокол жазасыз бияка? Азыр кандай келип мага документин берсе эле. Азыр дислокация сизге берсе эле, Азыр берет, мен өзүмдүкүн көрсөтүп берем азыр. Дислокацияны көрсөтүп бересиз да? Азыр туралды. Все, биз биякта күтүп турабыз. Ал сырактан. Assalamu alaikum. Байке, ГАИнин ответственныйин чакырдык элек. Жана номерин бербедим эле өзүңөр чалып сүрөтөттөн эле жаначы. Ответственныйденби? Начальник немен ГАИнин өзүн. Жок, бизге ответственный дейм, байке. ГАИ эмес. Ответственный чат азган. Милиция кызмат берсе нормально. Сен тартып соктойсуңбу? Ответственный отчетство. Сизби? Азыр жолду кесип бераткан сиз белеңизби? Жок. Масканы сечип коесузбу экен? Таанып алалы. Маска чечкин болбойт. Жок, биз алыс туруп туралы, мындай алыс туруп туралы экен. Конечно. Жок, ГОУдуга киргизбейт эт бизди. Жок, ГОУдуга кирбейбиз болду экен, бияктан эле. Биз маселе боюнча бул машина чакырганбыз. 05-102 ады көз номер. Ошол ГОУдун машинасы. Бияктан 4 жол эреже бузду. Ал тууралуу бизде видео фиксация бар. 4 видео барбы? Видеосу бар. Ар бир Эмнелер? биринчиден могул жерден токтоп алган, встречка могул зебранын үстүнө токтоп алган бул жерге. Анысы бар. Экинчиси бул жерде 1 эле метр аралыкта. 2-3 болсо да спор не болмок. 1 эле метр аралыкта бул жерге токтоп алган. Ал видеосу бар. Видеосу көрсөңүз болот, көрсөтүп беребиз. Андан сырткары 2 жолу поворот бербей чыгып алган дагы. Андан сырткары 5-чи нарушение. Эчеден тротуарга токтоп алган. Азыр тияка биз алдырдык да. 5 нарушение. Видеолорун көрөлүбүз байке. Көрөбүз. Все, азыр. Көрсөңүз видео камераны. Мына ушул эле жерден, мына ГОУдун алдынан эле 6 нарушение. Что тонировка? Мына полный тонированный бияқта бирөө кетти. Мына алдыңкы терезелерде тонированный экен. А сиз протокол жок болсо кандай өтөсүз? Бар. Мол турбай болду. Тиеч машина картасызбы? Тонированный болуп атпайбы алдыңкы терезелери? Лайкабыз азыр тонировка менен болгон, ошо 2 протоколун көрсөтүп берди. Машинаны жаңы эле сатып алгам дейт. Начальник dedi, ne dedi? Начальник деп 35. О, бизге уже информация келген. Мына поворот включать этип калды, көрдүңөр, мына эми включать этип калды. Азыр бул машина ГОУдун өзүнүн эмесине токтоп атат, кирип атат. Мына дагы тротуарга токтоп туруп эл түшүрүп атат да. Азыр бул тротуарда турган себептен дагы бир протокол болуп калышы мүмкүн. Мына дагы тротуарда турат. 5-чи протокол болуп калышы мүмкүн да. Так что жолдош айдоочу, тротуардан алып коесузбу? Жок, эми анда артка токтоп койбойсузбу? Элге тоскоол кылып атпайсызбы? Мына азыр 5-чи протокол кеткен атат сизге. Мына конкретно тротуарга токтоп атпайсызбы?
Boldu, burup turar toktop koyuladı. Artı çıkıp kaldı ayıveling. Joldoş aydoçu, jolga paraleline turuş gerek. Mındaydan koysanız tüzden. Başta jolga paraleline turuş gerek. Artı çıkıp kaldı, toz kol buluttu. Oşunday o. Ya. Ya meyli bak havalı öğret. Ne şunday toktuysan onu. Gayle tüzet peki. Özlük dokumentiniz olsa 125 ças birmeye sizge tüzörüt. Gay çapma. Sen algamda. Baştan ya var olsan. Ciddi protokol geçti şu yaktan öyle. Bu şu böyle cerden ne? 1 saatin içinde. 1 saat olmaz, yarım saat. Siz de satroниksizsiniz. Yok. Siz de satroниksizsiniz. Sizge de protokol tüzülет. Peşe oturat. O? Bu zebra troy belki. Zebra ne geçiyor? Aa, 123 yaş. Çok Kança var köspekler adamlar için. 125 yaş bir mi? Peki hazır. Aydoç'un Sen ne güzel aytan değil mi? Kaç çok ben hazır. Sen kavak bile. Sen kavak? Hazır sen kavak. Prema. Çok olur. Çok memnunum da. Çok biz aslan özü çok. Sen kadar şu maçta var mı yok? Ne kadar böyle. Lan normal. Aslan kadar şöyle düşüyor. Top buldu. Şimdi top buldu. Belgan altı telefonda az bir kameraga tartılgan telefonda da. Ana azı. Bunun vajitsiz bir öyle da. Demi bro. Hazır oyun. Biz hazır protokol tüstürelim. Hoşa geliyorlar bir hafta bizim gözü süper koşsun biz gittik karakolga. Mizan bağırına bir de işte. Karakoldan gelmişler. Evet biz karakoldan geldik. Karaş. Ana sizge bir protokolda. He? Bu saat programı alan son gözlemlerinde için hizmetlerge uyuldu telefonlarını tavşırıp gözlemlerde ötkürüsü talap kılınat dedi. Ruhsat var akçasını algan sonra ruhsat var akçasını Yok bu uyulduk telefonda öyle kameranı. Makul ben mi? Siz niye tak koydunuz? Siz niye bir jaşı üçün nesine var bu? Jaşlıgan yok, просто tapmayı Jaşı nesine var bu? Joyun Siz sizin dokumентiniz aralashıp kaldı. Aralashganda эле келип атпайсыздар ал. Жоқ, biz bu жерде турамыз да, мына жерде. Мен электрлөө жеринде бар. Сен түрмөнүн ичинде жүрөсүз. Эмне Сиз жүрсүң? ким атыңыз? Айбек. Көө таанышып калдыбы? Солтоналиев Айбек. Солтоналиев Айбек. Туруңуз, эгер тийиштүү киши болсо, камеранын үстүнө чыгып берет бул жерде. Кимге келдиңиздер, ошону Мейли, мунунуздан ары кирбей эле турам. Мен могул жерде турам. Мунун баарын кимге илип койдуңар анда? Мунун баарын ким окуйт? Ким кирет бияка качанда? Ким кирет? Жарадар Сиз киримди отпайсыз. Мейли, мына турам. Туруңуз, буякта туруңуз андан. Просто кирбеңиз камерамен алып. Мына достор, туугандар, Нарын шаарынын голдусын милиция кызматкерлери менчикте болгон эмне бар экен? Мен түшүнө алган жокмун. Кирбейсин дейт, биз эч кандай документ бериштик, аралашкан жокпуз. Бияка биз гранат алып кирбейдик. Мен эмен эстеп кеттим жанагы. Белгисиз маршруткалачы. Эмне дешелер? Түкүрбөгүлө. Антпегиле, мунтпегиле, осурбагыла деген эсиме келип кетти да. Жана эле күндүз ушака киргенге зарыл болдук. Урматтуу көзөмөлдө көргөндөр, эгер даже биз ушул
Шардык ГОУдуга кире албасаганда алганда сөз жок да, сөз жок. Арыз жазып коелу анда. Арыз. Жок, биз арыз эле жазабыз. Ачып коюбузбу анда. Телефоныңызды көрсөңүздөр. Телефоныңызды сыртқа чыктыңыз. Bir жерде туруп турайын. Сыртқа чыктыңыз, сыртқа тұрдыңыз. Бия қалып кеткенін. Азыр ответственный, азыр ошо тергөөчүгө арыз жазалы десек, биз арыз кабыл ала албайбыз дейт. Эми негизи арыз жазып аткандан кийин любой жакта арыз кабыл алыш керек болчу. Биз арыз жазабыз деген себеби атайын жүрүүчү тилкеден эмес, башка жерден ушу бүгүнкү ответственный өзүнүн тааныштырганы боюнча Мусаев Эсен аттуу арыздарды биз ушу ГОУдан кабыл ала албайбыз дейт. Ушактан ары киргенге уруксат эмей бир жума бирөө токшойбуз да биз. Нары шаардык. Биздики мондай чийилген да. Мына эртес. Всё, муну тартпай Всё, муну тартпайбыз, муну керек эле. Сиз сурабыңыз. Всё, просто убагында жаңыңызга алып жүрүңүз да ошол эле. Эми бул ответственный байкебизге бир протокол түзүп берип коюңуз, өзүңүз күбө болгонсуз да. Тура? Азыр очередь менен, биринчи жана патрулька дедиңизби? Ооба, ошого. Көрдүк аны. 4 протокол. Yok, видеосы бар екен, біз видеосын өзіске өтіп алабыз. Бізде уже внутренний расследование. Биз эме интернетке чыгарып коебуз, ошол аркылуу эле көрүп алсаңыздар болот. Кайсыны менен? Патрулька Таза кыргызскан жок, да? Патрулькада жок. Просто жеткенде өчүрүп коюп турсуз, бияка ошол себептен акыркы жагы көрүнбөй калыптыр. Действительно, бул жерденчи. Водитель чалсын. Сиз айткандай канча болду ошондо жана жерде? 4. Экөө 123 1 чайсеки пешеход, экөө поворот бербей разворот кылып кетти. Анан тротуарда 5-чиси. Тротуарга токтоп алды. Тети тротуарга токтоп алды, анан мен барып алдырдым да тротуарга эмне токтоп атасың депчи. Мындай машина, да? Эчтеке прасковый маячке күйгүзбөй эле тротуарга токтоп алды. Ада спецмашина эле. Ада спецмашина. Объект го. Тротуарга токтогонсуз экен, тура. Түшүрүп кетип баратпадыңыз беле? Мына мунусу жанагы Бияқта протокол тартпай элебиз. Номерлерин тарткан калып. Бул жерден тартып аласыз. Берич. Нарак. Ничего, курс протокол кетти. Або моаста. Токтодум да. Эки протокол кетти. Га туугандар, экинчи протокол кетти. Üçüncü protokol. Üçüncüsü gitti. Buradan 3 günde. Buradan 3 gün.
Dördüncüsü gitti. Beşincisi davir orada. Trotuar. Ал жүзекте чалсак бузуп берип атат. Ana neme ответственныйга bir protokol болчу. Аны бияктан тактаңыз, ответственный өзү макулдугун берсе, мага чалат беребиз кайра. Ответственный макул деген азыр эле макул. Ошону кайра чакырсаңыз азыр. Если макул десе өзүң сүйлөшүңүз, макул десе мен келем кайра түшүп берем. 125 шекил. Если өзү макулдугун берсе, анда мен келем. 102 кайра мага чалат. Мен келем. Мындай эле